ខ្មែរសបាយកប់នៅខ្មែរសបាយកប់បងប្អូនណានៅខ្មែរសបាយកប់គាត់ជួកកហើយនៅចំណាំអត់គឺគាត់ថតត្រេនតុងជាតិហើយល្បីគាត់ថាមកដល់បារាំងក៏ពួកម៉ាក់គាត់ស្គាល់ដែរនិយាយរួមកូនរបស់ Joffrey បណ្ដៃក៏មើលសង្ហាទាំងពីរឥឡូវចង់សួរគាត់មើលមកនេះប្រហែលមួយឆ្នាំជាងហើយនៅចាំពាក្យខ្មែរគេ Qu'est-ce que vous retenez les mots cambodgiens Alors je me souviens de Bokbao Bokba Lan Lan oh Lang Lan voiture là comme ça j'ai plus là ah oui Ankun merci oui c'est vrai Ankun bonjour c'est quoi c'est vrai ça ជម្រាបសួរ Bokbao c'est facile Bokba c'est facile ព្រោះឲ្យពួកគាត់ខ្ពស់ខ្ពស់ពួកគាត់ខ្ពស់ខ្ពស់យើងទៅដែរក៏BokbaដែរBokbaចូលឡានសំខាន់ខ្ញុំមកស្រុកបារាំងអត់មានអីទេជូនគាត់មានតែផលិតផលក្នុងស្រុកជូនគាត់អ្នកកណាប់ស្វាយមរិចហើយនឹងតែស្រុកខ្មែរសាកាដូពូវូដឺចាបាទសេលេប៉ូហ្វា Moi j'adore la mangue. Nhanh nào Wow Ah oui. bah 10 sur 10 hein 10 10លើ10តោះទៀតទៅបងតាម Moi j'adore les deux. Je trouve que. Ça, un petit peu acide et sucré. Ça, c'est sucré. Mùi vị mặn ở lình. moi j'aime bien la mangue Cảm giác là mỏng. Cho làm bà. Pour bien faire la différence. Hein. Ah ouais. Le goût, c'est pas pareil. non T'aimes bien lequel là? J'aime les deux. Hein. Les deux? Bah ouais. bah, lui il est plus sucré Oui. et lui Mais pourquoi il est plus sucré alors que c'est marqué extra low sugar? et lui c'est zéro sucre et lui il est plus sucré parce qu'il y a moins de sucre Ah oui, zéro sugar. Oui, ça, c'est le sucre. Ah. bah ouais bah les deux sont bons hein. Dòng J'aime bóng. bien ouais. Đấng c'est combien? Đi xe đi không có? bah oui Ouais. 10លើ10ហេជួយគ្រប់ត្រផលិតផលក្នុងស្រុកផងណាត្រូវស្វែងចាអោនិយាយរួមអរ៉ុបចូលចិត្តណាបងប្អូនឥឡូវនេះនាំមកស្គាល់បរិសង្ហាមដឹងថាស្គាល់អត់នេះអ្នកណា Joffrey លើបូម្ចាស់ស្រ័យសមុទ្រឯខាងនោះស្គាល់អត់ពីណាគេហ្នឹងស៊ីគីស្គាល់អត់ je parle Oui je suis Coco je suis Coco គាត់ធ្វើ Coco ហើយនៅចំណាំអត់គឺគាត់ថតត្រេនតុងជាតិហើយល្បីគាត់ថាមកដល់បារាំងក៏ពួកម៉ាក់គាត់ស្គាល់ដែរនិយាយរួមកូនរបស់ Joffrey បណ្ដៃក៏មើលសង្ហាទាំងពីរឥឡូវចង់សួរគាត់មើលមកនេះប្រហែលមួយឆ្នាំជាងហើយនៅចាំពាក្យខ្មែរគេ Qu'est-ce que vous retenez les mots cambodgiens alors je me souviens de Bokbao Bokba Lan Lan oh Lang Lan voiture là comme ça j'ai plus là ah oui Ankun merci oui c'est vrai Ankun bonjour c'est quoi c'est vrai ça ជម្រាបសួរ Bokbao c'est facile. Bokbao c'est Bokba c'est facile ព្រោះឲ្យពួកគាត់ខ្ពស់ C'était ខ្ពស់ gagné la tête. Bokbao. ពួកគាត់ខ្ពស់ខ្ពស់យ៉ាងទៅដែរក៏BokbaដែរBokbaចូលឡានតោះមកដល់សេអាំងម៉ៃកំញ៉ា 1m84 ouais វ៉ាវអាយុ16ឆ្នាំ 1m84 បងប្អូនណាចាអ្នកណា fan តកែព្រមចាក់ផលិតស្រ័យសមុទ្រស៊ីបែប៉ារីឥឡូវខ្ញុំមកអាទិត្យទៅសេមួយលើកាដូសំខាន់ខ្ញុំមកស្រុកបារាំងអត់មានអីទេជូនគាត់មានតែផលិតផលក្នុងស្រុកជូនគាត់អ្នកកណាប់ស្វាយមរិចហើយនឹងតែស្រុកខ្មែរសាកាដូពូវូដឺចាបាទសេលេប៉ូហ្វាស្អាតទេបងប្អូនសេលេប៉ូ ah oui c'est pas ouais អាទិត្យទៅឡើងវ៉ាម៉ងជេ Elle a dit si on monte entre cols, on met quoi ouais Ça c'est du thé et ça c'est Capote, c'est la ville. ah oui oui. Pourquoi vous connaissez? C'est la ville. Parce que je suis allé 2 fois au Cambodge hein, quand même. D'accord. Donc, Square compoteច្បាស់ទៀត Ça c'est la mangue de moi. La mangue. La mangue. Oui. J'ai fabriqué. Tu Ça, peux c'est goûter. chouette, hein. Ah oui, oui. Ça c'est extra low sugar et ça c'est zero sugar. ouais c'est pas les mêmes Ah oui, parce que comment on fait ça comment on fait pour qu'il y ait l'eau sugar et pas l'eau sugar? Oui, ça c'est zero sugar, pas sugar. Ingrédient 100% mango. Oui, ça c'est extra low. Comment? Je veux qu'on goûte maintenant Non, pour la oui, vidéo. good, mais vous connaissez c'est qui? ah c'est toi c'est pas toi Ah bah si, bien sûr. ah ok ouais Parce que j'ai pas, je demandé c'est qui? Non, Ouais. je connais pas. បងប្អូនស្គាល់អត់បើអត់ស្គាល់នេះបើមុខអត់ដូចអត់ mais je sais pas parce que Oui, vous pouvez goûter. Moi j'adore la mangue. Hein. C'est bon, en cambodgien c'est quoi? Ah ouais. ah j'en suis un dessus Nhanh nào Ah Wow, oui. nhanh Nhanh đó. nào
ឆ្ងាញ់ណាស់អូខេសេបងមានន័យថាឆ្ងាញ់ណាស់អាឡោជីគូតដាបអភ័យជីដននៃសាស៊ីកំយ៉ាងអាំងសៀឌីជីដងកំយ៉ាង Bon, c'est très bon, c'est dit ça. សៀឌីសា Moi, j'adore les mangues. ចូលចិត្តស្វាយអេតោះចូលជីដនកំយ៉ាង Bah 10 sur 10 hein. ឌីសៀឌី10លើ10តោះទៀតទៅបងតាម Moi, j'adore les deux. Je trouve que. ça un petit peu acide et sucré ça c'est sucré មួយពីមាត់អស់លីង Moi j'aime bien la mangue. តែយ៉ាងណាមកចូលចិត្តស្ដាប់ស្បាយ Pour bien faire la différence. Hein. Ouais, faut, ouais. Ah ouais. Bien, le goût, c'est pas pareil. Non, J'aime bien lequel là J'aime les deux. Hein. Les deux Bah ouais. Bah, lui il est plus sucré. Oui. Et lui, Mais pourquoi il est plus sucré alors que c'est marqué extra low sugar? et lui c'est zéro sucre. Et lui il est plus sucré parce qu'il y a moins de sucre. Ah oui, zéro sugar. Oui, ça c'est le sucre. Ah. Bah ouais, bah les deux sont bons. Hein. Ils sont bons. Bien, hein. Donc c'est combien Đi xe đi encore Bah oui. Ouais. 10លើ10ហេជួយគ្រប់ត្រផលិតផលក្នុងស្រុកផងណាសម្រាប់ស្វាយចាអោនិយាយរួមអឺរ៉ុបចូលចិត្តណាស់ Ah ouais, c'est vrai. Attends, mais, attends, Mais on Allez, va allez, manger allez, d'abord. Ah allez. oui, on peut y manger. Ouais. Allez Et on va manger après. Hein. c'est pas grave Un dernier bout. Ouais មើលគេញ៉ាំញ៉ាំឡើងឆ្ងាញ់ចំពុកបងប្អូនជួយគ្រប់ត្រផងញ៉ាំអញ្ចឹងមកគេហៅគ្រប់ត្រ On partage. ត្រើបគ្នា Non, mais lui, il est gourmand. Hein. Oui, c'est vrai qu'on est bien. proche. Il est bien àជួយtenir etជួយđi comme moi បាទ Chuy. ជួយគ្រប់ត្រ Chuy. គ្រប់ត្រ Cointreau. គ្រប់ត្រផលិតផលខ្មែរជួយគ្រប់ត្រផលិតផលខ្មែរ chuối Chuy. quam Quam. ត្រជួយគ្រប់ត្រ Chuy. គ្រប់ត្រ Cha. Paul. ផលិតផល hoàn lất hợp phó Paul, t'es pas. ខ្មែរ Ouais. oui Oh, c'est dur ça. ចាំបងប្អូនកុំភ្លេចជួយគ្រប់ត្រ C'est un autre mot en cambodgien. ណូតមក Nakmai sabai kops. អូខេប៉ះ C'est dire j'aime bien le Cambodge. អ្វីនៅខ្មែរសបាយកប់អីគេមិនស្គាល់ពាក្យនៅខ្មែរសបាយកប់អត់ nóng ឯគុណនេះប៉ះលើមក Ah bon? ជីអាកង់4ណោះថានៅខ្មែរសបាយកប់អត់ទេកង់4ជីក្នុងផុកដូចលីថ្ងៃមុនជីចុះផុកចុះព្រៃអញ្ចឹងណាគេថានៅខ្មែរសបាយកប់អង្គីប៉ះ Nakmai sabai kop. នៅខ្មែរសបាយកប់មកបងណានៅខ្មែរសបាយកប់ Il est bien même moi Ah ouais, ouais, mieux que son père. ពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមកទូលូគ្រីសោដើម្បីថតចង្វាក់ផលិតកម្មបន្ថែមដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនជឿជាក់ថាស្រ័យសមុទ្រស៊ីបែប៉ារីពិតជាផលិតនៅប្រទេសបារាំងមែនព្រោះអីពួកគាត់ជាអ្នកផលិតនេះសម្រាប់អ្នកឆក់ស្រ័យចូលទៅក្នុង gélules je dis c'est Coco qui fait les gélules make spiruline lit dans gélule J'ai montré les photos. allez ជំរាបលាអូវ៉ា Ah j'ai oublié comment on dit. ជំរាបលាលា Yeah. oui ជំរាបលា J'aime les plier.